HLAWHTLINNA THURUK Engvang ngei EQ hi hlawkpui mo em chibei vek ule Sharingmizo channel atangin kan lo lawm le achau kan channel atang hian lehkhabu chairman lo te tan khovela lehkhabu thaber berte akhai khomin minute tlem te chunga isya thiam ngal mei thei turin kan ron chok chuak thin ani voina chuan kan nuna thilpui mo em mei ma se kan ngei pui mo tok lo fo thin chungchang kan soidon ani school kan kalai chuan kan thiam thei zong te nan mak kan mang thina a thiam thei IQ asang hle mai kan in ti thin ani kha ma se kan han puitlinga na te kan han thoka nun tak tak kan han ma chon meu chuan lekha thiam na le IQ san ringot hi HLAWHTLINNA tan alo tok hau lo mai mishing HLAWHTLINN na a kai sang ma le chung kwa le midang te ne na in lei chin na tha nei te hi hanjir chiang ila anjinga za asomriat vel hi chu IQ sang ai ma in EQ anti mai emotional intelligence sangte anlo ni zok tlet ani Goleman a lehkhabu ming thang tak emotional intelligence ti atangin enge EQ chu ni a engtin nge kan ril ru le ngei twana te thununin ma kan son thayang ti kan zir hau don ani he video hi athui deuh dona ma se ingei twana thlak danglam thei tu le inuna mason na thlen thei tu ani awangin atop thlengin lo ngai thaturin ka soma che pakhatna mani insiana self awareness emotional intelligence nei theinan chuan abul thut alung phum poimo ber chu mani insiana self awareness hi ani enge mani le mani insiana chu tunhun laya iril ru amdan ingei twana le I feelings ta kha shat chian hi ani mitam tak chu kan thin arim chuan kan thin arim topa engwangin nge ka thin arima he thin rim na hian engtin nge ka taksa le ngei twana a ngong ti kan chut ngai lo entirnan zinga I thofu lawa I chungte emaw I fate emaw I win waka ti chuan ni le ngin na a imut a chazuita a self awareness nei mi chuan he tu na hian ka thin arim don tlat kamut adik lo ti in a in man chuak ma a chu aril ru amdan chu midang te laka hri thlalawin a chan a zong zok thin I chakna le I chaklo na I shat chian hian EQ sang tak I nei tan ti na ani he thil hi chu ka ti thei he thil hi chu ka thei zong ani lo midang puina ka ngai tia waisen taka kan pom thei hian kan nuna thutlung na dik kan siam thei thin iril rungai to na kha chhum jing ang maya a phwai noi chuan thutlung na dik siam a har thin chu wangin ni tin I hun man dana iril ru amdan ingei benem ti in enfia fo a tha ani pani na mani in thunun na self regulation ole kan soitak ang khan kan ril ru amdan le kan ni na kan hre chuak to a ma se chu ringot chu atok lo adot le a poimo em chu mani in thunun na self regulation hi ani mani in thunun na kan ti hian kan ril ru a lo om tlut kan chakna le kan mut chelu tukte thunun theina hi ani a mishing kan ni chung chuan ril runat na te thinrim na te le lo na te hi kan nei vek don ma se EQ sang mi HLAWHTLINN kan ti te chuan chung an feelings te chu an thununa an nung changa le an thil ti a an lan chhuatir ve mai lo entir nan na a emaw isum don na thil dik lo lian tak a thleng ani ang mitam tak chu kan phili boya kan thin arima midang mo putur kan zong ngal ringot thin ma se mi in thunun thei chuan thok an lawang wanga ole a thleng tur chu a thleng vek to a engtin nge ma kan la kang he thil atang hian enge kan zir chhuat thei ti in malam pan zong in thil an ngei to zok thin Greek mifing Aristotle a chuan heti hian alo soya thinrim chu a ol sama tu po an thinrim thei ma se a hun dik a mun dik a chan dik tak le a tok chawa thinrim ero a har sa hle ti in Goleman a phei chuan mani in thunun thei lo chu an mani ril rungei twana boya an tang thin ati hialani chu wangin I thin arim don emaw thutluk na man mo thlak I siam don a piangin second nga chung tal chola thok lawang wang ro I chol hlek chung khan I ngei twana film alo kir le man thin ani pathum na tumru na le phur na motivation
Daniel Goleman chuan he motivation phurna ati hi zum le pai le ming thanna wanga phurna ain chungril atanga lo chuak phurna dik tak akok jok ani mi hlawhtling le EQ sang te chu lo thatak an hmu don wangotin na an thok lawa an thil tia khan nuam ti na le tuina an nei tlat thin he chungril phurna hian thil pathum akeng tela pakhat na chu mason du na ani apani na chu in pek na ania apathum na chu beisei na tha nei hi ani thil kan ti swal chang le kan hlo cham changin mipa ngai chu an beidong ngal mai thin ma se mitum ru chuan hlo cham na kha thil zir chwa nan le mason nan an mang thin jok ani chu wangin boina hian in zon nan le ro ka thil ti me khi engwanga ti nge kani sum wang chau nge ni a ka chungrila phurna dik tak ka nei jok ti hi I chungril atanga phurna I nei thei phot chuan tu dangin emaw run nor kal changai lovin nangma ngei kha malam panin I tlan don ani palina midang te sia thiamna empathy midang te sia thiamna kan ti hian khongai nangot ani lova midang te din huna dinga an ril runat na an lawm na le an har sanna te sia thiam pui theina hi ani jok lekha thiam thei tak tak te IQ sang tak tak te ma se midang te ril ru sha thiam nya lo anom thin heng mi te hi chu hruai tu leader tha an ni ngai lo na tho na huna te sum don na te emaw chung kwa a poni se mi in har san na an to changin ngatinge iwa mol ve tia lo dem ngot ain EQ sang chuan eng har san na nge I to a eng tin nge ka pui theyang che ti in andong song thin I tho pui emaw I chung te laka sia thiam na ilan tir khan inin kara rin ngam na thuk tak apyanga sia thiam na nei tur chuan ngun taka midang te thu soi ngei thlak le an hmel le chezia atanga an ril ru om dan chhar thiam hi apoimawh hle ani pangana midang te ne na tho ho thiam na social skills ato ber le apangana chu midang ne na tho ho thiam na social skills ani hei hi EQ bandang pali te khai khom tu le ataka lan chhuatir na poimawh tak ani khovela hian mani chawa hlawhtling thei kanom lo nalian tham le ropui reng reng chu mitam tak tho ho na teamwork atanga lo piang chuak ani thin mi EQ sang social skill tha nei chuan midang te ne na in lei chi na tha siam thiam na te in hial boy na fel taka chin fel thiam na te le midang te thil tha ti tura fui phur theina te an nei thin ingei to na chu eng ang po in thama se midang te ne na fia tak le dong song nuam taka isoi chwa thiam lo chuan omzia nei thui lo thin hruai tu tha te chuan an hnuaia thokte an thunun ringot lova thil ro pui jok ti turin an kai hruain an fui thin ani hei hi EQ dik tak chu ani ole hun kan lo mangrei ta le mai Daniel Goleman lehkhabu emotional intelligence atanga kan zir chhuat hlawkpui te chu han soinon le ila mani in shiatna mani in thunun na chungril phurna midang te sia thiam na le midang te ne na tho ho thiam na te anni IQ emaw lekha thiam na hi chu kan pian pui ani deuh tlang pui lain thillom om em chu he EQ emotional intelligence hi chu nundan phung tha le tumru na manga zir thei le ti ma son thei ani hlau hi ani kan Mizo society a hian ngei to na thar le ril rupui tling jok kan put thei nan hetiang lam hi kan inzir na sat angai hle mai tukina ithin rimem nge in thunun thei jok midang te ilo sha thiam nge ilo soi sel ngal mai ti te in zot nonin ni tin kan nuna man tangka itum chawang u atop thlenga minlo ngei thlak saka wangin kalome he kan thu pui chhop chwa hi ilo hlawkpui ngei ka beisei channel thar kan ni angin mason na kawng zo me kan ni a in thlop na tel lo chuan kan kal thui thei don lo ani khongai in subscribe la like le comment mangin minlo pui ve sham don nya kan in hmule thwai don nya ni man nuam vek ule